khusung khat na hin golthang mi ni ki ngai luta mang neu le sa sang ki ti a thlon in a hi khat in to ding anei zong le atong khom thlon in ne ding pha zong le ane khom thlon in hiti chun ki ngai luta in akivop thlon in a hi Hichi Thusima min hin ki jang ho hi a het nop na ding angai nop na dinga hin ki jang a hi in amin kibah pi hon anangai se lo dingin timna ka hin nei je Thusim ana sei zom ki no hite nikhat hi mang neu in aloi pa sa sang ko ma bai town sung a khun ka in ko te a hi in amau chun phone a hin bol ovin koi to bang security ho a zawnom a umale ne hin he sa ovin ka ngai to pe thejwe ati ovin eini zong khusunga I sangin security a chu ega zawng up detam atin a hile sa sang chun hichi zong chu a hi thei tho a hi ap zong le in ko te koma sei hetin ki ho to utin ei phat sa over hele a che ding in ki gong hite ati hlon in hiti chun a in ko teu kom a sei ding in a thlon tan a hi mang neu le sa sang security apan hlon ding chu a in ko te nin jong a phal pe hlon tan chu in town sung langa te chu a ho pi ovin mang neu le sa sang jong security a pang ding in town sunglang azon hlon tan a hi town sunga mang neu in ko te chun amani loicha pan na ding security chu angai tu win ni khat ni zo in security pang thei ding in ahung hlon tan mang neu le sa sang jong security pan na ding mun achun a hlon tan a hi amani loicha chu alu tha a hi hlon je chun anatong masa security hoto a khom sa ovin ato ding dan a hil ji ovin a hi hun ong ani ka alhon le town sunga mun hoi mun nop na ho a agawa le ji hlon in nom asa hle hlon in a hi haptani ho zo a hin mang neu le sa sang to ana masa security ho khat to apui ovin factory tha khana hi security ding in aga koita ven a hi hichemun achun ana masa mi thum jong a in ama ho thum chun mang neu le aloi ho mi thum se chu amu phat novin akipa hle ovin a hi chu in ana masa ho mi thum se chun mang neu le aloi ho chu apui lut novin ge namun ho avet sa ovin kitchen ho avet sa ovin toilet ho avet sa ovin a hi hichi factory ding a kisa building ho chu akichai nai lo a hi je chun ama ho namun le akom la ho chu light khat khat bo awa in a hi athun ni thla awa chu ama ho se chu ato khom ovin routine akisim ovin a hi zan pungge na kona pungsom le ni chan hi mi thum in duty apo ding pungsom le ni a kona jingka lang punga chan hi mi thum in duty apo ding akiti ovin a hi mang neu le aloi mi ni chu zan kim pungsom le ni a kona jingka lang punga chan duty poding in a ta vin a hi heti chun ama ho se chu a timing ki sem dung zu ovin duty apo ovin lungmong ta in a ovin a hi le nithum nili ho zo a hin in sung first floor second floor ho a chu mi na tong mi ki hogin tabanga mi chagin ho tabang hi zapan pan ta vin a hi ama hon jong ju cha wacha ho hin te ati ovin mi ki hogin tabang aza ho jong chu alungelo hinte ati ovin don lo in ho salo ta in a ovin a hile thilgin aza ho chu azan si in a ho se dew danin a in a hungim nei dew ta na hi chuphanin
mangneu le sasang le aloi panjong ana masa ho chu thil dan ho chu asei pe ovin na hon jong nana za jiwam atin adong tawin a hile ana masa hon jong henge hechi tabang hi zana ikichol phala ki zaji in chiji achu alin lang ho ko ma ka sei ule nang ho thum e hin sol pi be wa hi atitawin a hi chupha nin ama ho se chu aki ho to win a senior ho ko ma report abol tawin a hi le a senior ho chun ni khat ni ka a ipi lo a pha ham ipi bola pha ham hin ngai to win katin hichika achun nang ho se chu chingthei ta ana umovin a hin ti pe tawin a hi ama ho sin jong a senior ten a hin sei ding chu nga pomin duty a bolzing ovin a hi le zan khat hi sa sang hin dangcha umi tuiga lange atin ama ho nalang chu a zonin a hi le gala kon chun light va no chun ama ho room I mut nalang kot na ko na chu mi khat hung pot to banga hi amun aman jong aloi ho a im ho khat to chu toilet na che go hin te atin imacha ge lo in tuila ding in agalu ta na hi le aloi ho se chula nok ta in ana imukin no vin a hi le aman jong agelin kaloi ho se a imut na hi le ko na hung po chu koi hi tan tem atin ale kalungel khat to hin te atiki nin tui chu botola akila in a hung po nin a hi le mang neu aloi pa duty po a chun aloi pa sa sang hung chu mit phelovin ki thing pumin a veden ta na hi chu phanin sa sang in jong mang neu ko ma chun ipidinga nei chuti ve jing hi ta ma ti na hi le mang neu chun sei jong sei do thei lo khon ruma ko na na hung po na chu na nunga chu le to bang khat vom phel phul khat nin a hin zuijin light va ki chaina chan hi a hin zuijin light va ki chaina na hin khel go na chu amang ki tai atita na hi chu in mang neu le sa sang to aloi ho khat duty apo pi pau chun ki chapu min thil dan ho chu a sei ovin a hi le chom khat zovin in sunga nop ta a imu aloi mi thum se chu ki chata in ahung thlai do gam ta ven a hi chu phanin mang neu in chong ipiti ham ipina tiu ham atin a hi le ama ho se chun hai the thu pum in hiti hin a hin sei ovin a hi bune na kong ho ahung ki sep thlan hichi akise thla agin chun ka khang in kenjong ka vet le imala ka mukit pon zucha ka hi sa in ka imut thla kit go le light ahung thin chu in kenjong athi mong hin te katin pon chu ka ga ki loizen a hi le ka koma chu ipi ham khat vot de du a mi khat lum ta banga khu ka he in kenjong ka phone tors chu ka va in ka ga vet le asam amulin a khu ta bang mi athisa ata sa dang hel hul ta bang khat khu ka koma akizamin kenjong ka kichabe senin ka pengin a hi le kot chu tha khalova ham da khu aki hong in mi khat thlaido ta bangin ta banga khu ka zawin chiji a chu ka kichabe se ovale ka hong thlaido gamo a hitai ativin a hi chuzo in ama honjong a bonuwa chu light ho awa ovin ipi mong ham atin agavet kinule a room uchu kong hola khelapon ima tilo in light hola hoita anawa ki nin a hi hichizana chun ama ho se chu in sunga a I mongam pen lovin hiti chun in polanga a duty po na munwa chu a bonuwa a khuwa tawin a hi chu in a zingin a senior ho koma zan thla a thil dan ho chu a sei pe ovin hichimun chu adal hlatawin a hi thusim a ki chai tai